What's up in Burundi, what's up in BJ? It's your boy, ni wa mungu wa JB Son. Ino munsi muri content ya wao Burundi dufise. Ushobora gukora menga ndi mw'ishyamba, ariko ntabwo ndi mw'ishyamba. Uraza kubimenya wewe ibana nanje gushika iki kiganiro gihe, gushika iyi show ya wao Burundi ihere. Ahantu turi abantu benshi ntabwo bahazi cyangwa se barahazi ariko ntibazi amateka yabo kandi cyangwa se ntibazi ikintu kihagize. Aha hantu turi bahitwa Jardin Public. Jardin Public ku bantu batahazi mu ntega amatwi mwitonze. Buze Jardin Public iki kintu kigukange. Iki kintu kigukange cya Jardin Public ushobora kumva jardin ukawumva menga n'ibintu bya hatari. Ariko ku kantu ka jardin shira apart ahubwo hagarara ku kantu ka public. Bavuze public wumviki, bavuze public c'est-à-dire ko ari ikintu cya leta, ikintu cya leta kandi leta ni wowe, leta ni jewe, leta ni mugenzi wawe muri kumwe, twese tugize icyo bitwa leta. C'est-à-dire ko iki kintu iyi Jardin Public ihamagariwe umunyagihugu wese. Ni amazing, ni ibintu bitangaje, ni ibintu tutamenyereye, je ni ibintu ntarinzi, ni ibintu nagiye kuvumbura ndatangara. Hano Jardin Public nagiye gusanga arahantu harenze. Iyi Jardin Public uyirebeye inyuma wogira ni nyine nahantu nyine mw'ishamba, ariko ugeze ndani ama service ariyo aratangaje. Ugeze ndani n'ahantu hari imikino y'ubwoko bwose abana bakina, n'ahantu hari imikino y'ubwoko bwose inezeza abana. Wenda kubwiye ati zara umwana wamuzanye ngaho muri Jardin Public azogushimira mu nyuma. Ahantu itangarije rero sahani, ahantu nageze ndumigwa sahani. Iyi Jardin Public yakira abantu ibihumbi n'ibihumbi ku munsi baje gukora imyitozo ngororamubiri. Hari ububare, hari amahoteli yakira abantu benshi, yego ibyo nabyumva. Muga Jardin Public yoyo yanyumije. Urebye abantu yakira ku munsi waharura kundwi hoho. Nagatangaza Jardin Public natangaye numwe. Iyi Jardin Public wewe ushobora kuba uri umuntu ufise 0 francs kuri konti. Ntiwitinye. Ni Jardin Public yakira abahegwe bambere nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, yakira abantu bafite amafaranga nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakaza kwinonora imitsi nga muri Jardin Public. Buza aba boss wewe udabwira n'ikingoro ntiwitinye. Utegera n'ikingoro ntiwitinye kubera iki? Iyi Jardin Public ndakubwiye amafaranga itoza mu kwinjira papa. Uraza kumigwa. Nagatangaza kubera iki? Iyi Jardin Public ntireba umubosi, ntireba umukene. Droit d'entrée ndakubwiye amafaranga itoza urumigwa. Droit d'entrée n'amafaranga tarenga 1000 papa. Urumva 1000 ushobora kuba mvuze igihe mukuvanga ukibaza ngo n'amashiri ngo n'amanyarwanda cyangwa no, c'est 1000 francs. Ni Jardin Public itoza mu kwinjira ahantu. Ati rero ubibaza ngo nukwinjira gusa. No, si ukwinjira ahubwo nukwinjira uje kuhakorera ibikuzanye. Siporo na cyane. None kuhakorera siporo icyo ni ikintu kimwe mu bintu byataye Jardin Public ikorera abanyagihugu. Ariko uziko Jardin Public ishobora kwakira abastara abasatu ba Bifes bande bakakorera ibiteramo ngaho muri Jardin Public. Warozi ko iyi Jardin Public novuga ko ariyo place 80% y'amakupira ari ngahe Bujumbura. Warizi ko baza kuvomera urukundo rwabo aha muri Jardin Public. Ati kweli ni place ituje, ni place irimo akayaga donature. Umviriza abantu babigufi, abantu bafise imbaraga. Iyi Jardin Public ibafitiye icyo bitwa gym tonic. Iyi Jardin Public numiwe natangaye. Iyi Jardin Public ifite icyo bitwa gym. Wowe uraza ukinjira muri Jardin Public ukareha amahera ya gym amafaranga makeya. Aha ni gym ni 10,000, 6,000 amafaranga kuduga kugeza. Jardin Public yo yarabyoroheje guhera ku mafaranga 4,000. Ushobora kwinjira ngaha muri Jardin Public ugakoresha gym. Noneho si ku masaha, ni ku munsi wose 4,000 cyangwa 3,500 ashobora kwinjira ngaha muri Jardin Public ukagira ukubaka umubiri na gym tonic iri ngaha muri Jardin Public papa. Jardin Public nasanze ari amayobera. Neho waruzi ko muri Jardin Public hariho icyo bitwa tere ya basket.
abantu bakina basket nimwitinye Jardin Public irahari kuganye wowe ukina basket ushaka ahantu hatuje hatekanye uzatekanye ingo muri Jardin Public hari tere ya basket wewe uraryoherwa wizihirwe n'impano yawe ya basketball. Vuze icyiza bya Jardin Public na kwisanga natrumoti n'umunsi wahera, ahubwo icyo no gusaba kora subscribe cyangwa se follow cyangwa unze kuri YouTube ukore subscribe, kubera muri Burundi fisi cyo bitwa show muri Burundi nzokoreka bimwe mu bintu bitangaje Uburundi bugufitiye, nzokaka mu bintu tutaruzi cyangwa se inkuru z'ibintu tutaruzi, akazi k'ibintu tutaruzi, amateka y'ibintu tutari tuzi biri ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni content yitwa Burundi, wewe bana nanje mu bintu byose uzanakora ndazi tuzodekuvura Uburundi paka tumenye yuko twe natwe iwacu mu Burundi rusefi. Boy, it's your boy, JB Son.